tuguthoma thiini wa 111 Psalms 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 7 nimefika hapo. Kwa njia mwenye 11 ikinyete mugwanja imefika 7. Psalms kanatha free 11 Zaburi 11 mstari wa kwanza mpaka 7 mwenye mugwanja, na tutabarikiwa pamoja. Tukurathimwo. Wacheni tusome na lugha ya Kikikuyu. Nijuragira hari Jehova, mimi upotelea kwa Jehova. Mwahota atia kunjira atiri, unawezaje kuniambia hivi? Uguka ta nyoni urire kirima-ini giaku, paa kama ndege uende kwa mlima. Tarora andu aria aganu, angalia wakatili, ni magetete mota mao, wameweka nyuta zao, makahagika miguu yao ndigine, na kuweka mishale kwa nyuta, niguo mahithe nduma-ini, ili wanifiche kwa giza, marathe andu aria atheru ngoro, na warenge walio safi moyo. Hindi iria mithingi irainangwo ri, wakati mizingi inabomolewa, andu aria thingu mangihota gwika atia? Watakatifu watafanya nini? That is my message today. Hiyo ndio ujumbe wangu wa leo. Ati hindi iria mithingi inginyenya ri, wakati mizingi inatingizwa, andu aria thingu mangika atia? Watakatifu watatenda nini? That is my message today. Hiyo ndio ujumbe wangu wa leo. Ndirigwa Ngai ni kwaria na ngoro citu, na Mungu atanenea mioyo yetu. Ati hindi iria kwaria na shakeups, wakati kukiwa na kwagia na mathina ri, tukiwa na shinda, hindi kwina moritu ma miturire ri, tukiwa na ugumu wa maisha, andu aria thingu magwika atia? Watakatifu watende nini? Wambere matiendie kwa ngoma, hawataenda kwa shetani, matiguthi gucaria uteithio gwa kabuere, hawataenda kwa waganga, matiguthi kwa andu aria matauraga iroto, hawataenda kwa waganga. Wataenda wapi siku ya leo? Mungu anataka tutulize. Nataka unisikize kwa makini, sikiliza wega. Andu aria thingu ri, watakatifu, hindi ya foundation cia shake, wakati mizingi imetingika, andu acio mathiaga ku? Wale huenda wapi? Mwathani arogocwo. Utaenda usome hiyo Psalms yote, lakini nataka tuangalie hilo neno kwa kifupi, na ninajua tukitoka kwa ibada hii utaweka tumaini yako kwa Bwana. Mwathani arogocwo. Andu ni mathiete makagia na nganja, wengine wamepata shaka, na makona Ngai taikarite, na kuona Mungu amekawia. Ukoimira andu maratuhenia, unaona watu wanataganya, Ashiro wao kradi na aria angi, Shiro wa kradi na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na andu ingi kanitha twarega kurugama wega, na tusiposimama vyema, bondo mithingi ni irainainio, mizingi imetingizwa, tukuma kanitha, tutatoka kanisa, tukainamirira mihiana, tuinamie sanamu. Okwe andu marutitwo ni ngoma, na watu wametolewa na shetani, boke marwe na kanitha, wapigane na kanisa, na mahurane na achungaji, na wasimame na Bwana ni arotuteithia. Hallelujah. Amen. Ndukanetikirie mundu, usikubalie mtu etikire guguthukiria muturire waku, akuharibia maisha yako, muturire wa witikio, maisha ya imani. Sema amen. Andu ni marathikiriria muno na kuria, watu wanasikiza nje, tondu mithingi ni irainainio, maana mizingi imetingizwa, makerwo waruta indo ciaku, ati ukitoa mali yako ni gutunywo ratunywo, ati unanyang'anywa. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. Na kigo kia Ngai ni kiaritie wega horo wa kuheana, na neno limetuambia ali kupeana. Kigo kia Ngai ni gitwirite tuke nyumba-ini ya Ngai, neno limetufanya tuje hapa, na kigo kia Ngai ni kigayanĩtie o uria mundu agwo ni kuruta indo ciake, na neno limegawanya vile unafaa kutoa. Kwina indo cia kuhe aria mena thina, kuna mali ya wasio na shida, na icio ni wagwo ni kuheana, na hiyo unaweza kuheana. Kwina indo iria waheana wagwo ni kuheana kigongona-ini kuria utungatagwo, kuna ile ya madhabahu mali unatumikiwa, nigetha kigongona kiu gikwaragĩrĩria, ili madhabahu ikutetee. Mwathani arogocwo. No wahĩngĩcwo nĩ Shiro wa Okrad, lakini ukikwaza na Shiro wa Okrad, na ndũĩ kũrĩa arutĩte ngoma ciake, na ujue umetoa mapepo wapi, oke akũhĩngĩce ũtige gũtungata Ngai, na kupoteza utumikie Mungu. Andũ nĩ marathikĩrĩria anabii a maheni, sababu watu wanasikiza manabii wa uongo, ũkĩra gũthikĩrĩria mũtungatĩri ũrĩa mũikaraga nake, bali kusikiza mchungaji wako. Mwathani aroteithia kanitha witũ wa Pefa, Mungu atusaidie kanisa la Pefa, gũtikagĩa mũndũ gũtahia ndeto ingĩ, usiye na mwingine atanena mabaya iria ciĩkĩrĩkanĩro-inĩ, isipokuwa ile iko kwa maandiko. Mwathani arogocwo. Mũndũ angĩkwĩra atĩ ndũrĩ kanitha na mũbango wa Ngai, mtu akikwambia ati hauna kanisa kwa jiko, na wewe werehire nyũmba-inĩ ya Ngai, na wewe ndio ulijileta kwa nyumba hii, na wewe ndũĩ ngoma Ngai iria hoyaga, na wewe unajua Mungu agakũhĩngĩca tondũ nĩ mĩthingi ĩrainaina rĩ, kwa sababu ni mĩzingi inatingizika, na wewe ũgetĩkĩra kũhĩngĩcĩka, na wewe unakubali kukwazwa. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kwao, hakuna mtu hana kwao, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũciari, hakuna mtu hana mzazi. Thĩinĩ wa kĩroho nĩ ũrĩ mũciari wako, uko na mzazi. Thĩinĩ wa kĩroho nĩ ũrĩ kũrĩa wĩtaga kwanyu,
kiroho uko na kwenu. Koguo hindi ya mundu arainuka kwao ri, Wakati mtu anaenda kwao kana hindi ya mundu urathi kwao ri, ama mahali unaenda kwenu, kahingicagwo njira-ini, ukuwa barabarani, sema amen, akoragwo atuite mimi naenda kwetu, atua kama tuakozi na gutire mundu ungimurugamia, hakuna mwenye kumsimamisha athie kwao, sababu anaenda kwao. hindi uratungata Ngai, Mahali unatumikia Mungu, kanitha kuria utungataga ri, mahali unatumikia kuu Mungu, nikuo kwanyu, hapo ndio nyumbani. twagirwo ni kuhoya kirira, Ufai kuomba, tondu ona wainuka kwene sababu hata ukienda kwenyewe no kainuka kwanyu, utaenda kwenu. sema amen. Kuu ni ugeni, Kwa wengine ni thĩinĩ wa ugeni. kĩgongona kĩrĩa ũtungatagwo, Madhabahu ambayo no unatumiwa mũhaka ũmenye kũu nĩkuo kwanyu, lazima ujue hapo ni kwenu, thĩinĩ wa maũndũ ma kwa kĩroho. mambo ya kiroho. Namba 2, Namba 2, thĩinĩ wa mũciĩ wothe rĩ, katika kila boma nĩ ũrĩ mũciari, kuna mzazi. sema amen. Amen. Thĩtiguo, Yes. gũtirĩ mũciĩ ũtarĩ mũciari, Hakuna boma bila mzazi. no na mwana ũrĩa wĩ kwene, Na mtoto aliye kwenyewe ona okorwo nĩ kwa mahiga na nĩ kwa ngoroba, hata kama ni kwa gorofa, acio matingĩtuĩka aciari, wale hawezi kuwa wazazi. sema amen. Amen. No mũhaka ũmenye kwanyu, Lazima ujue kwenu na nĩ wamenya nĩ ũrĩ aciari aku, na ujue uko na wazazi. thĩinĩ wa maũndũ ma kĩroho Katika mambo ya kiroho, no mũhaka ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo spiritual father. lazima uwe na mzazi wa kiroho. Haleluya. Yes. Kwa hivyo ndũngĩthiĩ ũgĩcenanagia na andũ othe bara-inĩ, Huwezi kutana kila mmoja barabarani. wakora morutani mothe magũtaha, Ukipata ukufunzi wowote wakora unakufuata. mũndũ ũraheana kiugo kĩa Ngai na njĩra ya mũgarũ ũgathiĩ kuo, Ukipata mtu ana kinyume lazima unaenda. usikie neno la Mungu. Ukinyaiwe kiugo kia Na Ngai. nĩkĩo Daudi araria mũthenya wa Ndio ũmũthĩ, Daudi ananena hĩndĩ leo. ĩrĩa mĩthingi yenyenya rĩ, Hiki kitingizwa. andũ arĩa thingu rĩ Watakatifu marĩkaga atĩa? watayafanya nini? Sema amen. Amen. Mahinda maya nĩ mahinda mena ũgwati, Hii ni wakati ya shida na nĩ mahinda mena thĩna na iko mũingĩ, na hatari nyingi. nĩ mahinda ngoma arutĩte anabii a mathara, Shetani ametoa manabii wa uongo. na andũ nĩ mararũa na kiugo kĩa Ngai, Watu wanapigana neno. na nĩngwenda kuga ta mũtungatĩri, Niseme kama mchungaji, angĩkorwo he andũ mekũũra thĩinĩ wa ũtungata kama wa kuna Ngai, mtu anapotea nĩ arĩa matuiraga TV-inĩ. ni wale wana shida kwa TV. Sema amen. Amen. He andũ moe TV ciothe, Kuna watu wanajua kila station ya TV na nginya wa mũhunjia ũrĩa ũrokire nĩ mamũĩ, na kila mchungaji wanamjua, no mũthĩnjĩri wao lakini ndani yao, thĩinĩ wa mũthĩnjĩri ũrĩa mathĩnjagĩra, lakini kwa mchungaji wanaowafanyia kazi, ũcio nĩ others. huyo ni wengine. Twacemania na mũirĩtu ũmwe aranjĩra atĩrĩrĩ, Patana na msichana mmoja akaniambia, niĩ ndĩrathire gwa timu angĩ, nilienda kwa timu wangu, no ũrahotana na yuthi. hiyo ndio anawezana na youth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hatirĩ na thĩna, Hakuna shida, no ũmenye spiritual father. lakini spiritual father, Nona kanitha gaka wonaga roka rĩ, unaona hii kanisa rokali, hii kanisa roko, hii kanisa ya kawaida, wage ibata rĩaku ukiwa na hitaji lako nĩguo ũmenyaga bata wa kanitha roko. ndio unajua sababu ya kanisa. Sema amen. That's true. Ona wendete wangu njiri, Hata ukipenda watu na nĩ mũrata wakwa mũno, na ni rafiki yangu sana Mwathani arogocwo, na nĩ ahunjagia kiugo na kĩega, nahubiri vizuri, no hĩndĩ ĩrĩa ũkagĩa bata waku, lakini ukiwa na hitaji, ũngĩkamuona ukimwona woka ũnjĩte ng'ang'a. uniite Sege. Sema amen. Amen. Na ti ng'ang'a wa neno. Na sio Sege wa neno. Sema amen. Amen. Koguo kanitha kana hĩndĩ ĩrĩa ũratungatwo nyũmba-inĩ ya Ngai, Wakati unatumikiwa kwa hii nyumba ya Mungu, tuĩka serious na kũrĩa ũtungatagwo, maanisha mahali unatumikiwa. tondũ he nĩ kanitha kau ũhũthagia mũno, Kuna wakati hiyo kanisa unafanya yepesi sana, ũgakabatara kagaga ũka ũkamene, utaihitaji, ikikosa kukuja uichukie, na ti kwenda gwako, na sio kupenda kwa hiyo nĩ tondũ kanisa. hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi yenyenyire rĩ, Sababu wakati miziki we ilitikizwa, nĩwatiganire na kanitha, uliachana kanisa, na ũkĩhũra kanitha, ukapiga hiyo na kanisa, ũkĩhũra mchungaji, piga mchungaji. rĩu ũikaraga kanitha oro ũguo. Sasa unakaa kanisa today. Wetangatha, Wewe tangaza tu, rĩkia tũinũke, maliza twende nyumbani. na ndiũĩ kana nĩ ũrarora thaa, Si kama unaangalia saa, rĩu nĩ thaa thita ĩrorete, sasa inaelekea saa na 6, ndũĩ ũroiga ona atĩ, haujasema jambo, no kũnegena ũranegena hau, unapiga makelele. rĩu ũrorete gũtũninĩra mathaa, Sasa unamaliza masaa, tũrenda ũrĩkangio itũinũke, maliza twende. no kũrĩkia, Nitamaliza na no tũkũinũka, na mtaenda nyumbani. no rĩrĩ, Lakini hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi ĩrenyenya wakati rĩ, miziki inatikiswa, arĩa thingu rĩ, watakatifu marĩkaga atĩa? watafanya nini? Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Hallelujah. No nginya tũmenye kũrĩa tũrĩũragĩra. Kama tujue tutapotelea wapi. Koguo mũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa arĩa thingu hĩndĩ ĩrĩa mĩthingi yenyenja, Nataka kuongea kuhusu wenye haki no wakati mũhaka miziki tũmenye kũrĩa tũrathiĩra. ikitingizwa, lazima tujue tunaenda wapi. Kuna lessons kadhaa tungejifunza katika hiyo Psalms 11, Kuna mambo tutajifunza katika hiyo Psalms 11, na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrekaga research thĩinĩ wa kũrora maũndũ maya na rĩ, nikifanya uchunguzi wangu ũndũ ũmwe ndĩrerutĩra na no nyende gũkũruta, nilijifunza jambo nyomba nikufunze, that trust God in times of crisis.
amini Mungu wakati wa shinda, wakati kunasikia kuna shake-ups, ndio kwenda kuina hiyo, ndio kurarwa kwena mathina, ndio kwenda gutongobio. Daudi kana githomo giki kia umuthi, hii somo la leo tureruta kwitikia Ngai nginya gatagati ka moritu, tujifunze kuamini Mungu hata katikati ya when shida. foundation seems destroyed, Misingi ikitingizika and people are devised freely, na watu wanaanza kutoroka, the righteous should trust the Lord instead of running from the wenye problem. haki waamini Mungu badala ya kupotelea shida. Hindi ya muthingi wa nyenya ri Misingi ikitingizika na kuoneka kwena mathina na maingi, kuonekana shida nyingi, the word of God is advising us today neno linatuambia leo that we must trust God in times of crisis. tuamini Mungu hata wakati wa shida. Tutigwitikia Ngai uria gwi kwega, Hatutaamini vile kanisa iko hata nzuri. kama kuna changamoto, you have to trust the Lord. Kwa kuna changamoto na So when the foundation seems destroyed ndio misingi ya mukati and people are devised freely, na ndo makaji ya kurari, the righteous should trust the Lord instead of running from their problems. atwadhigo mabati kuyoka Ngai hado hakurira. Kama wewe utasimama kidete wakati wa crisis, sema amen. Kama wewe ile ya kuinenyo kwa misingi, Ndĩrenda uge amen akoni ugwitikia Ngai gatagati ka mathina maria ogeragira. kama unaamini Mungu katikati ya shida zako, sema amen. Ngai hoti wa kumira turia hotani. Mungu atafanya utokee ukiwa mshindi. Undu wa kere ndirerutaga thiini wa ibuku riri. Jambo la pili, God is sovereign. Mungu ni mkuu. He is supreme ruler. Yeye ni mkuu Kwa mfalme. hivyo hakuna kitu inaweza kumtisha Mungu. Sio ndio kiamotisha. Hado hau hena crisis ile. Bali iko na Na mashida. hiyo methingire nyenya. Wakati misingi yatingika, Cothereria Ngai. angalia Mungu. Tondu ni eri no hoti. Yeye akona uwezo Wa gukuhotanira. ya kukushindania. Mutingiuga amen. Sema amen. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. God is supreme. Mungu ni mkuu. He is sovereignty. Yani eri no hoti Akona mwingi. uwezo na nguvu nyingi. Mwathani arogocwo. God's throne is in heaven Hata kama Mungu yu mbinguni and he rules over everything. na anatawala kila kitu, A throne that provides a secure foundation analinda misingi for faith, kwa imani. even when the world seems to be crumbling. Hata kama wakati Mungu akona, Wakati dunia inaonekana kama hata imepasuka. kama dunia inayubayuba, So when we trust the Lord, tukimwamini Mungu, yeye anaishi mbinguni. aikara matwini Na yeye ndiye mwamulizi wa kila kitu. na nemo wake kubwe kidogo yote, Na ni vizuri kumwamini iwe kama mwetekia kwa sababu yeye ndiye anazingira, he secure our foundations. todo ni mugiteri wa misingi itu. Kwa imani anatuzingira. Ndio wale tekio gato irigira. Hata kama dunia inaonekana kama inapasuka, Ono korode hana kuwatoka. aria thiku ni mari hakwenyitirira. Takatifu wako na kujishikilia. Rekei twenyitirire hari Ngai Tujishikilie kwa Mungu. na twitikie Ngai. Na tumwamini Tondu yeye. twamwitikia Tukimwamini ndangituma tutuike disappointed. hata tuaibisha. Si mtu aseme amen. Amen. Na tunajua katika Biblia Ndio Biblia ini. kuna watu walijishikilia Mungu, Ule domenyi tari hegai. wakaweka imani, Makiga wetekio. hata kama kulikuwa na gharika, Makoro kwa ina makubi. hata kama kulikuwa na challenge, Ona kwena changamoto. but they stick with in the Lord. Makinyitira hegai. Lakini hawakuaibika. Na matiashono kio. Hata wewe hautaibika. Onedo ushonoka. When the righteous the foundation are shaken, Wakati misingi andũ imetingizwa, arĩa athingu nĩ mekũhotana, wenye haki watashinda. tondũ Ngai mwene ithuĩ Maana Mungu ndarĩ hĩndĩ akahotwo. hatashindwa. Nĩ mũndũ ũmwe nĩandeithie kuga amen. Amen. No tuoneke tũhinyĩrĩirio mũthĩ, Unaweza onekana no umefinywa. rũciũ rwitũ nĩ rwega, Kesho yetu ni njema. tondũ anyitĩte kĩambĩrĩria, Ameshika mwanzo, gĩtagatĩ na katikati mũico. na hata mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũtingiuga amen nĩ kũrĩa mũkirĩte haha. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Rekei twĩhoke Ngai Tumwamini Mungu nginya ndagĩka ya mũico. mpaka mwisho. Ũndũ ũngĩ ndĩrerutaga, Jambo lingine, God sees and tests all. God sees all tests. Mungu huona kila jaribu. God eyes behold the actions of all people. Mungu macho yake inaona kila matendo ya kila mtu. And he tests the righteous while his soul hates the wicked. Na anajaribu wenye haki. Ageragia kana he tests the righteous. Anajaribu Wenye utakatifu. haki. While his soul hates the wicked. Na Ngoro yake nĩ thũire andũ arĩa aganu. na moyo yake inachukia wakatili. And those who love violence. Na wale wanapenda vita. This means our struggles are not unnoticeable, Kwa hivyo shida zetu zinajulikana na Mungu. but are part of larger righteous plan.
hiyo na nĩ mabangĩtwo thĩinĩ wa ũhoro wĩgiĩ mũbango mũnene wa ũthingu, na wamepangiwa jambo kubwa la utakatifu. na hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ ngwatanĩro ile wa Kamau nĩ aratwĩrire Tukiwa ushirika baba Kamau na akasema, akatusomea katika Proverbs 3:11-12. akasoma Zaburi 3:12, Sio Zaburi, Proverb Methali 12 3:11-12. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema ya kwamba Mungu ana test wale anawapenda. akiuga Ngai ni ageragia rendete. Hĩndĩ ũrona nĩ ũracemania na mathĩna rĩ, Wakati unakutana na shida, hĩndĩ ũrona nĩ ũracemania na magerio rĩ, ukikutana na changamoto, ndũkae kũũra, usitoroke. caria Ngai thĩna-inĩ ũcio, Tafuta Mungu kwa hiyo shida. tondũ Ngai nĩ onekaga Maana Mungu kũrĩ anaonekana arĩa athingu. kwa walio wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When we talk about righteousness, Tukiongea kuhusu watakatifu, it's living in a like relationship with the divine authority. ni kukaa kwa uhusiano mzuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So when we talk about righteousness, Tukiongea kuhusu we utakatifu, are talking about living a right relationship with divine authority. ni kukaa na uhusiano mzuri na authority ambayo Kwa hivyo inatawala. kama ungetaka kupiganiwa vita Wenda kuruwairo bara katika safari hii, safari neno lazima ujue kusaa na ukakatifu, no nginya wikare na uthingu, ili mwenye utakatifu na ni Mungu wetu na Ngai niwe mwene atuzingire na atupiganie. atoigwe na turwirire. Kuna jambo lingine nilikuwa najifunza. Mundu ngendera rutire, God is a just judge. Ngai ni mwihokeku, Ni jaji ni wĩkĩhoto. wa kihoto. Mwathani arogocwo. Amen. Yeye ni kuhani ama kuhukumu, Yeye ni hakimu, hakimu ambaye akona haki. akona haki yake. God will bring righteous and final judgment upon the wicked. Ngai nĩ egũtũũria andũ arĩa athingu na arehe ituĩro kũrĩ arĩa mehagia. Hallelujah. He will lay down fire and sulfur on them as their portion. Akamarehera mwaki na kĩgirĩko ta igai rĩao. Lakini wale watakatifu, No arĩa athingu rĩ, kwa sasa tunaonekana kama tumetengwa. tondũ tũronekana tũtigĩtwo, Tunaona kama tumewekwa kando. tũroneka tũigĩtwo kando, Tunaona wengine ni wenye dhambi, na arĩa angĩ nĩ na ehia, tunaona wanaendelea kunawiri. na magathiĩ na mbere na gũthiĩ Kinya wega. tugakinya handu tukeyũria atĩrĩrĩ, Tunafika mahali na kujiuliza, ithuĩ twĩkĩte Ngai atĩa? kwani tumetendea Mungu nini? No Ngai nĩaratwĩra atĩrĩrĩ, Lakini Mungu atuambia ithuĩ tũrĩ athingu rĩ, sisi watakatifu nĩagatũheithia ũhoro wa gũtuĩrwo na kĩhoto, atatupa hukumu, na warĩa mathũire ũhoro wake na rĩ, wanaochukia mambo ya Mungu, acio mũrona matongete na ti ũru na gũtonga wale rĩ, watajiri lakini si basi angĩkorwo tajirika, matirĩ na ũhoro wa Ngai thĩinĩ kama wao, wana Mungu nĩ magatuĩrwo na watahukumiwa moirĩrio mbura ya mwaki wa tene na na tene. mvua ya moto No ionyeshe. arĩa athingu Lakini wenye haki ona marega kuoneka magacĩire hata mahinda kama maya, hawaonekani vizuri, rũciũ roho nĩ rwega. kesho yao ni njema. Koguo ũngĩkorwo wĩ mũthingu, Kama wewe ni mwenye haki, ndũkae kũũrwo nĩ hinya, usipotewe na nguvu, rũciũ nĩ rwaku nĩ rwega gũkĩra kesho ũmũthĩ. yako ni mzuri. Yes. Hallelujah. Amen. Ũndũ ũngĩ ndĩrerutaga, Jambo lingine nijifunza, confidence comes from God. Confidence. kuwa na ujasiri inatoka kwa Mungu. David confidence was not from his own ability, Ujasiri wa Daudi haikuwa kutoka kwake mwenyewe, but from his faith from his faith. ilitokana na imani yake. Kwa hivyo wakati tunaongea mambo ya faith Twalihoro wa wetekio ama tunaongea mambo na Mungu na na confidence, kwalihoro wa Ngai we are seeing saba that David kama ishara ya siku ya leo, ndola David hana muhiano yeye hakuwa na ujasiri wake mwenyewe, yale no saba wake kiumbe, lakini alikuwa na imani none na wetekio mpaka wakati alikuwa na mfesi Goliathi. kinyalelea pesa ya Goliathi, Yeye hakuwa na kujua vile itakuwa, kamenya ule gogo ikara, lakini alienda na imani. no agedina wetekio. Watu wote wanaangalia watoto, wacha wakakunywe uji, Aduage mama asiana na wacha ni watoto wakakunywe uji. Sikiza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati Goliathi ama Daudi alikuwa na face Goliathi, ya Daudi ya pesa gani Goliathi, ilikuwa inaonekana kama ako na shida, pone kagata na thina, kwa sababu alikuwa na ng'eng'ana na kijitu, aroaga na irimo, lakini yeye akaenda kwa imani. no agedina wetekio. Sema amen. Katika vita ambao unapitia siku ya leo, hautapigana kwa ujasiri wako, Tokorwa no saba but wakubwa if you apply faith
no wekera wetĩkio na ujue ya kwamba misingi ikitingizika mahali pa kuendea, yeye alisimama kidete. Hata wakati walikutana na huyu kijiti, yeye alikuwa anamlaani, anamwambia unakuja kwangu namna gani kama umbwa, kwa sababu unakuja tu na kakitu unabiridisha hivi na tumawe. Lakini Daudi alikuwa anajua na ujasiri, alikuwa anajua kwa imani, huyu Goliathi nitamng'oa. Yesu asifiwe. Katika shida zako siku ya leo, ukiapply faith ya Mungu wako, hata kama kuna Goliathi aina gani, utabiridisha ile chiwe na utamng'eng'ana na utamshinda Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri sana kuwa na confidence. Unaenda kwa maadui yako ukiwa na ujasiri. Unaenda ukijua unaenda kwa Mungu ambaye anakusidania. Hakuna kitu kinamlemea Mungu wetu. Hakuna jambo lolote linamshinda Mungu wetu. Siku ya leo sijui kuna Goliathi wangapi, sijui ni mambo gani unang'eng'ana naye, lakini Biblia inatuambia kwamba when our foundation are shaken, lazima tukibirie kwa Bwana. Na tumeona ishara siku ya leo ya kwamba Mungu anatubeba vizuri. Yeye anachoki na sisi, hata kama kuna maadui wanakuja kwa maisha yetu, yeye anatoa maadui, yeye anatupa neema ya kupigana na maadui wote. Hallelujah. Purpose of test, to review a character. When we are tested, tunaangaliwa character zetu. Test our way for God to review the strength and personal character. Kugerio kurutaga mutugo na hinya uri ugikorwo naguo. Ngai ni ahuthagira kugerio. Mungu anatumia kujaribu. Ngai ni ahuthagira magerio. Anatumia majaribu. Nigetha akuone true character ciaku. Ili aone tabia yako. One kana no mwihoke. Kama unaweza muamini. One kana no uture hakuhe nake. Kama unaweza ishi kwake. Andu aria mari mbere itu ni mageririo. Waliokuwa mbele walijaribiwa. No ni matoranirie. Akashindana. Tondu hindi imwe magerio ri. Maana majaribu matumaga tuhote. Fanya tuweze. Kuonekana biu. Kuonekana kabisa. Tuli andu a muthemba uriku. Sisi ni watu aina gani? Mwathani arogocwo. Ndungihota kumenya mundu ni wa muthemba uriku. Unataka kujua mtu na aina gani? Ndungihota kumenya kana mundu no athi kirathi kingi. Huwezi jua kama anaweza darasa hata darasa kingine. Ndungihota kumenya mwana waku ni areka wega. Huwezi jua mtoto wako afukana kama hakuna mtihani. Utari kugerio. Sema amen. Amen. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre no nginya tũgerio. Kwa maisha lazima tujaribiwe. Na tũtigeragio tondũ tũthũirwo. Sio sababu tunachukiwa. Nĩ tondũ he ũndũ Ngai arenda gũtũharĩrĩria. Sababu Mungu anataka kwetu. Hena kĩrathi ũrenda gũcwarwo kĩngĩ. Kuna level anataka kukupeleka. Ngai arore atĩrĩrĩ. Jambo ni nini? Mũndũ no ndĩmwĩhokere milioni. Mtu anaweza kumwaminia milioni. Sema amen. Amen. Ndiye kana hahe mũndũ ũngĩkorwo na milioni anoke kanitha. Kama unaweza kuwa na milioni ukuje kanitha. Ngai nĩ atũgeragia rĩmwe. Mungu anatujaribu. Ona ũkaringwo kĩmilioni. Unawekwa milioni. No ũkoranwo na njĩra cia Ngai. Labda unapotona Ngai ndarenda gũtuma mbeca. Mungu hataki kutunyang'anya pesa. No nĩ aracũthĩria kona ingĩhe mũndũ mbeca ta thaa ici. Lakini anaangalia akikupea. Angĩ mathi makĩnumaga. Wengine watanitu. Koguo tũtigeragio tondũ Ngai ndatwendete. Hatujaribiwa kwa tũrathondekwo. Tunatengenezwa. Nĩgetha hĩndĩ ũgakorwo na milioni. Ili ukiwa na milioni. No ũgoka kanitha. Utakuja kanisa. Hĩndĩ ũkagũra ngari. Nikinunua gari. No ũgoka kanitha. Utakuja kanisa. No ũkainithia. Na nitaiba. Na ndũkarehe fujo. Sitaleta fujo. Na ndũkarĩhia. Na sitalipisha. Mwathani arogocwo. Amen. Twarire tarithio turehunjiria. Ni tunajihubiria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Ngai nĩ egũtũhe indo. Mungu atatupea mali. No nĩ atũikarĩtie kwa ihinda tũtarĩ. Ametukalisha bila kwa muda. Nĩ atũikarĩtie magerio-inĩ kwa ihinda. Ametukalisha kwa majaribu. No ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kwamũkĩra. Leo ni siku ya kupokea. Kĩrĩa kĩna bata nĩ atĩrĩrĩ. Ile inahitajika. Ona waheo indo rĩ. Hata ukipewa mali. Ona mĩthingi ya kwagĩa na indo rĩ. Ndũkae gũcenjia. Usibadilike. Mwathani arogocwo. Ndũkae kuma mũbango-inĩ wa Ngai. Usitoke kwa mpango wa Mungu. Ndũkambie kũkompia kanitha gaka na kanitha ingĩ nene. Usikanisa kanisa na ingine kubwa. Ndugakompia muhunjio na muhunjio na wetingi. Kanisa mchungaji na waliokuwa TV. Muhunjio witu ndo egethungu. Usiseme hajui Kiingereza. Uko ige ndo eguthoma maandiko. Usiseme hajui kusoma maandiko. Uko ratithaniria nake ri. Ile mulienda naye. Ona wagia indo. Hata ukipata mali. Kirĩrĩria kwa Ngai. Zika hapo. Nĩ tondũ nĩ aratũtwara level ĩngĩ. Kwa maana tupeleka level ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũngĩ tũreruta no horo wa magerio. Jambo lingine tutajifunza. Build the strength.
inajenga nguvu. Hallelujah. Amen. Trials are seen as opportunity for believers to grow stronger. Majaribu ni nafasi ya waamini kupata nguvu. Tumpigie makofi ameinterpret vizuri. Hallelujah. Hediya turagerio re tukijaribiwa magerio matuheaga hinya majaribu yanatupa uwezo kuhotana ya kushindana. Mwathani arogoce. Ugikira mwaka mugima utagerete ukikaa mwaka bila kujaribiwa umenye njira yaku na Ngai tire hamwe. Njia yako na Mungu si sawa. Mundu mutwaranite ri mtu mmepelekana mutingihingicana hamuwezi kwa sababu no tugeragia. Shetani ndiye anatujaribu. Hediya twathi na Saitani aha kwa aha ukienda na Shetani hapa kwa hapa no tuthi miaka ire tutari twagerio miaka mbili bila kukosana na bara na sababu hatuna no ndio wasemania na ihengece bala na kwazo wasemania na mundu kukutana na mtu wao kamenya njira-ini cia Ngai unajua uko kwa njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tondu Saitani imaga na guku Shetani anatoka pande hii kurua nawe anapigana na wewe agirio kinyanire azuie ufike mubango-ini wa Ngai mipango ya Mungu. Mungu musemanagia nake unakutana na yeye wewe hango-ini yaku Kudana hinya muno we. Arakugutha. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Musemanagia njira-ini. Unapatana njiani. Anakusukuma. Agagutindika. Akurute mubango-ini wa Ngai. Kutoka mpango wa Mungu. Wakorwo utekumenya ri. Ukisipojua kathia kuga atiriri. Unaweza kusema mathina mamo. Hii mashida yote mane ma ngoma. Hii ni ya Shetani. Mageti ma ngoma. Ingine si ya Shetani. Ni ma Ngai. Ni ya Mungu. Nigetha utwe kiria arenda. Akufanye kitu. Mwathani arogo. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiri andu mageragira miaki-ini. Kuna watu wanapitia moto. No Ngai ndatiganaga nao. Lakini Mungu hawaachi. Kwa andu mageraga maruo-ini. Wengine wanapitia no ni mahotanaga. Lakini wana shida. Tondu Ngai sababu Mungu ni atugeragia. Anatujaribu. Agerie witikio witu. Ajaribu imani yetu. Nigetha atuone. Ili atuone. Uria tungituika rucio. Ile tunaweza kuwa kesho. Hallelujah. Amen. It rewarded later. Iwa unalipwa baadaye. Magerio ringi marehagwo thutha-ini. Magerio inalipwa baadaye. Wambagirira kugerio unajaribiwa kwanza. No ni ukarehwo thutha-ini. Lakini baadaye unalipwa. Mwathani arogo. Praise the Lord. Hallelujah. Nitugeretio. Tumejaribiwa. Nituthumbũrĩtwo. Tumesumbuliwa. Mĩthingi nĩ inainĩte. Mĩthingi imetingizwa. Biacara ndio nĩ cigana iharĩte. Biacara zimetingizwa. Ndio nĩ maita maigana ũthiĩte thibitarĩ. Ndio umeenda hospitali. No gũtuka Ngai ndakwendete. Lakini useme Mungu akupende. No ũkũrĩhwo. Utalipwa. Tondũ kũrĩhanagwo thutha-ini. Utalipwa baadaye. Ndũngĩrĩhwo ũtarutĩte wĩra. Huwezi lipwa kama hujafanya kazi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Maũndũ maitũ no mekwagĩra. Yote itakuwa sawa. Tondũ Ngai mwene ithuĩ. Mungu mwenye sisi. Nĩ arĩhaga. Analipa. Thutha-ini wa magerio. Baada ya majaribu. Nĩoĩ kũrĩha. Anajua kulipa. Na nĩ arĩhaga wega. Na analipa vizuri. Mwathani arogoce. Amen. Nĩ mũkwĩhoka Ngai. Mtaamini Mungu. Mĩthingi ya nyaiganya nĩ mũkũra. Mĩthingi tingizo mtapotea. Sema amen. Amen. Nĩ mũgũthiĩ kũrutwo morutani mahĩtanu. Mtenda kuvuzwa rekei tũrũgame na Mwathani. Tusimame na Mungu wetu. Shadraka, Meshaki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego. Maikarire na ũthingu na ũtheri. Walikana utakatifu. Thĩinĩ wa gatagatĩ ka mwaki. Katikati ya moto. Na nĩ mahotanĩirwo. Na wakashinda. Ona we nĩ ũkũhotanĩra. Hata utashinda. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa jina la Yesu.